mijenja ga osim senior. Šalim se, naravno, ne želim da ulazim u to, ali zaista mi je... Imam dojam da vam je stalo da... Ne vidim sebe u toj ulazi, mislim, da nekom smetam, da se petljam u te stvari. Ako neko nešto da hoće da me pita, nije problem. Ako mislim da mogu pomoći nešto, ja sam tu rado, ali... Ne vole ljudi savjetnike baš. Da, dobro, i niste vi za savjetnike. Nisu rado, nisam od tih. Ali ne bi bilo pametno baš vas postavljati za savjetnika zato što... Hvala vam na savjetu možete se bolje iskoristiti. Da ne bi bilo pametno. Evo još jedno pitanje za kraj ovog vrlo, vrlo zanimljivog razgovora, moram vam priznati, u što nisam sumnjao. I drago mi je da smo uspjeli da se konačno nekako uvežemo u smislu da ovo snimimo. U danu kada nas dvojica razgovaramo, desio se ovaj tsunami u Japanu. Znam da ste trebali biti u Japanu u ovom trenutku, ali eto, zbog nekih objektivnih razloga niste otišli tamo. Kako zaista izgleda da će biti velika katastrofa, barem prema prvim... 2 puta sam pobjegao, znači... Prema prvim informacijama. Jednom sam pobjegao da ne budem zakopan u Japanu, evo sad još jednom, znači to je neki dobar znak. Kako se nešto desi, ja ću opet u Japan. Da pobjegnem od nečega. Ja se nadam da posljedice neće biti tako tragične kao što mogu da budu. I normalno da mi je žao, to je najmanje što čovjek može da im poželi, puno hrabrosti. To Japanci su inače ti koji su navikli na te stvari, navikli ružno rečeno, nisu oni istrenirani, ali spremni su oni na te stvari, tako da su spremni i sačekaju te stvari, nesreću i sve. Tako i žive da njih čovjek stekne nekad utisak da im teško možeš da ganut nešto. Onako da ih dovede u situaciju panike i tuge i to. To stoički podnose zato što misle da je to tako treba i s te strane čovjek mora kapu da im skine. Kamo sreće da smo i mi takvi. Imaju ponos koji ne ide ispod toga. A što se mene tiče, moram da vam kažem jednu stvar. Mene reprezentacija malo intrigira. Zato što ja ne znam. Ja mislim do sada smo barem 10 puta igrali kvalifikacije za jedno ili za drugo, za svjetsko ili evropsko prvenstvo. Ja mislim da je tu negdje u zadnjih 20 godina. To je otprilike. Sad igram za evropsko. To kažem. I sad, mi nismo još uvijek uspjeli da nađemo neki svoj stil, razmišljanje, igranja i to, filozofije neke fudbalske, koja bi bila prepoznatljiva. Mi znamo manje više što nas svijet voli u fudbalu. To još nismo uspjeli da napravimo. A ja razmišljam samo o tome, recimo, da 20 puta su se pripremali. 20 puta pripreme, 20 puta se pripremao, znači, za te utakmice kvalifikacione. To znači ipak po mjesec dana, to je 20 mjeseci. Pa što kaže naš narod, pa i medvjed nauči da igra. Zašto naši igrači ne bi naučili da se ponašaju fudbalski, a igraju u velikim ligama i to i znaju šta se traži, a mi još uvijek se ne ponašamo tako. Mi vidimo kako Barcelona igra, vidimo kako Manchester igra, Arsenal i sve to igrači vide. Ali ja ne vidim to da mi pokušavamo nešto u tom smislu. Jer svi će reći, ko što mi imamo običaj, oni to rade čitav život, a mi uvijek kažemo mi nemamo vremena, mi uvijek imamo novi tim, mi nismo uigrani, nismo to. Znate, kod nas je bio rat, pa bio je rat na mnogo strana, pa ljudi počnu. Zavidni smo drugima, a sebe često puta zaboravimo. Jer puno rada donosi rezultate. Sad, da se niko ne ljuti, puno rada, šta znači rad? Ima neki ciljani rad. Šta publika želi, šta publika voli ovdje. To je voli i vani, voli svugdje. A mi smo po meni, nemojte me tako gledati baš. Ne, slušam vas pažljivo. Samo vas pažljivo slušam, zaista. Sam praktično gledao sve utakmice reprezentacije, one što sam stigao. I koje nisam i koje jesam. Letio sam iz Tokija jednom u Seul da vidim reprezentaciju u prijateljskoj utakmici sa Korejom. Pa sam sa Refikom, Muftićem, iz Graca vozio se autom cijelu noć po kiši i po snijegu da bi vidio utakmicu u Bolonji. BH, mislim, da je igrala sa Hrvatskom.
na neutralnom terenu, ono što je bilo, ili tako? Jeste. Meni lično, po onome šta je bilo i kako se utakmica kretala i kako su odigrali, ta utakmica je najbolja bila. Od najbolje što su odigrali, to je bilo u Danskoj. Kad su pobjedili Danci. 2:0. 2:0 je bilo, to je bilo naše. Od noge do noge. Sigurno, tako da su Danci bili izgubljeni, mada su kvalitetniji. Dobili smo zasluženo i to bi trebalo da bude neka ideja vodilja po meni. Kako bi trebalo da igra reprezentacija Bosne, koja ima dosta kvaliteta da igra tako. Evo ja se nadam da su ovi slušali pažljivo što ste govorili. Nema nikakve dileme da bi osoba poput vas imala mogućnost da dobije najveći konsenzus u svim dijelovima Bosne i Hercegovine za bilo koju funkciju koja bi bila adekvatna onome što vi jeste. Ali znate kako je kod nas, nikad se ne zna. Hvala vam još jednom što ste bili u 60. Da se zna, ne bi ja došao kod vas. Hvala vam najljepša. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, bio je to Švabo. Malo je lokalnih zajednica